Znači, evo, ovo je klasičan Split. Na rimskom mozaiku se dopaši boda. Tu u ovoj tu zgradi dole u podrumu je ono nalazište, a ovdje preko strane ceste je drugo. Vjeruje se da je tu bio Macellum, odnosno Maceli, i to je rimska tržnica zatvorenog tipa. Tu vidimo možda čak dio vodovoda.